Jedinstveni pilot projekat Dodznak je zasnovan na blockchain tehnologiji za grad Niš je završen, a o uspešnosti njegovog epiloga svedoči i primjer Aleksandre Cvetanović. Ova Nišlijka je pomoću digitalnog vaučera u marketu AS potrošila polovinu novca koji je primila od bliske osobe iz inostranstva, uz bezbedan transfer sa minimalnom provizijom. Aleksandra je svoj račun u AS-u izmirila za svega nekoliko sekundi, zahvaljujući tehničkoj podršci kompanija 8tech iz Irske i Stripe iz Sjedinjenih Američkih Država. Rođak iz Irske mi je poslao novac preko ovog projekta. Kupovina i plaćanje računa je prošla veoma brzo i lako. Drugu polovinu dobijenih sredstava ona će moći da iskoristi za plaćanje računa u javno-komunalnom preduzeću Objedinjena naplata. Realizatori pomenutog pilot projekta, Program Ujedinjenih nacija za razvoj i grad Niš, zadovoljni su rezultatima, naročito jer je grad na Nišavi na ovaj način postao važna tačka na blockchain mapi. Bilo bi veoma interesantno kada bi i u budućnosti na ovaj način mogli da plaćamo i da na ovaj način možemo da taj novac iskoristimo, na primjer, za neke zdravstvene usluge, obrazovanje ili nešto slično. Više informacija na sigurnojlako.rs.